Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soal, padumboh kitab yang geputren di langit. Jawab, peut boh kitab. Soal, teh peut. Jawab, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Soal, kesoso geputren kitab buno. Jawab, Taurat ke Nabi Musa alaihi salam, Zabur ke Nabi Daud alaihi salam, Injil ke Nabi Isa alaihi salam, Al-Quran ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal, padumboh suhuf yang geputren li Allah ke nabi-nabi. Jawab, serutuh suhuf. Soal, kesoso geputren suhuf buno. Jawab, ke Nabi Syis alaihi salam 60 suhuf. Ke Nabi Ibrahim alaihi salam 50 suhuf. Ke Nabi Musa alaihi salam 10 suhuf. Soal, yang peut kitab gesebut di atas dalam bahasa pua geputren. Jawab, Taurat bahasa Abrani, Zabur bahasa Qibti, Injil bahasa Saryani, Al-Quran bahasa Arabi. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.